Pemirsa Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali, pacang ngukuhang seket 6 diri prajuru Desa Adat Ring Bali, nemonin Rahina Purnama Sasih Kapitu Isake Siu Sangangatus Setiman, tanggal 17 Desember war sekalih tali 3 likur. Petajuh baga kelembagaan Miwa SDM MDA Provinsi Bali Imadi Wene, taler matutang ngeninin indike inucap. Imadewena Mausang prajuru Desa Adat Sane Kakukuhang nemonin Rahina Purnama Sasih Kapitu Inucap sampun kacumpuin anutin saking permohonan penerbitan surat keputusan penetapan saha pengukuhan prajuru Desa Adat. Desa Adat Sane sampun kacumpuin kedadosang mapi dabdab ring sajoning laksanayang parikrama pengukuhan tur meprakanti sareng MDA Kecamatan Miwah MDA Kabupaten antuk mastikayang galah nyani santukan nanin ngelintangin libur Natal. Surat keputusan SK Pacang Kamedalang per tanggal 6 Desember war sekali tali 3 likur. Surat penugasan pengukuhan miwah petikan SK Taler Pacang Kauningin Majeng MDAK MDAC sahe suang-suang Desa Adat Pinih Kasep 6 Desember. Asa punika taler Desa Adat sane ngajuang permohonan pengukuhan nemonin Purnama Sasih Kapitu nyanging durung kasobiahang artos nyane durung kacumpuin. Punika mawinan Dani side nguningayang majang MDA Provinsi Bali mangde side karuruhang pemargi indik pikobet sane ketampenin punika. Winata Bali Pos nguningayang.